Inutan tansin na. Dahan-dahan sila. Ayan. Sige. Sige po. Sige na. Sige na. Iliyon ko nagre-record. Sige na. In the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Oh. Mana? Success. Tagasan ko na ini. Tagasan. I-high gear ko na. Tagasan ini, taasan. Ha? Taasan. Bakit? Ining gear. Taasan. Anong taasan? So ano mag 8 or ano ba? Bas Ano? Ining kada yun? ini. Ay, mas bagamat yan. Ayo, pampagabat. Ano kaskasan ta na? Ayan. Ha? Ayo. Truck. Nag-record pa ako. Pababa. Pundong ko ini pag duman sa kaunan ha.
Pundong ko ini pag yaw nakita sa kaunan. Sige, sige. ...33 minutes na lang. So memory ka ni na kaya makarecord. Panuo na. Ayan.
Sa imo iyo man. Eh, matakagat naman ako. Pero ini nasa-feel ko talaga ano. Maluya na, ano? Mas maluya ini. Oo. Papalitan sa kita eh. Ayan na. Ano oras na? Front light. Ayan. Igwa ko ta akong dara. Igwa akong yung yellow, light yellow baga. Ayo, ayo. Uning may ilaw.